Quadik sociologur, kelener e skolver roazon daou, hag a baoe meur a viz war a zeblant no studial prezegennou ar prezident Emmanuel Macron di baoe pen kenta ar c'hovid blam de beata. Blam de bet a labour di war ben prezegennou Emmanuel Macron. Ma ne ket deut mos, ne ket deut en un tol, in gwerion so tout un nent draun, tout un nent speret a labour, penaos dezigent am eus bet labour gwejal di war ben kreiz breiz, a mejou ru a zev a kreiz breiz. War l'er meus labour di war ben breiz a bez, identelz breiz, ma gwestlet me zezen da sujet se. Goude zenan penaos meus pede tut hag on eus zavet ur séminaire ba raoundor, ba skolver raoundor, di war ben a minorelejou. Se neus padet pemzek la, a séminaire war an vet min, son ped irem tut, hag ya jonj al rem bars ar pez a dremen gant a minorelejou, a pez a zo hivel, a pez a zo dishevel. A ben fin e jonjen, me zouez hat kauer a mam strau un tambien partout. Vel just gant level dishevel. Pe pez trao ave kavet tambien partout. De la rade penaos a minorelejou ave gwasket, drevraz, drevraz va in gwasket. Drevraz ave kavet ie a mam eus kemplezio, de la rade an dut ane ur sort a bofter, jonj rade in nul, non lak a rein de yeve boisson, non lak a rein de gemerdrom, zeve kavet a liestre yeve kavet tud o stourm, darnal mezus, fin, bevet trao mossa ave kavet un tambien partout, a darn ar a politikers, darn a stourm en normod politikel, darn a reinket, setu trao henchou ivel ave kavet gant kalz a dut dre bet a minorelejou zo e leiz bar bet a bez. Hag an doare ive, tu skrivet bad a deizen, an doare da zel deus auto, a zon tamm a live pepler a bet a bez, chonjleuz le bon sauvage, giz ma velar ar vretonet a zo tud kalet, penou kalet, tud a blij dio labouret, onez ar brezonek a zo ur yez skedennaouek giz ma velar, se zon doare dismegansus da zellet de zon du degurionet. Ya, ma peusron m'ave minorelejou e pugur zo tuel a zo ban tugonit. A gare a zo ban tugonit nan, an eus c'hoant de ve an gwelet, den emvel, evel tut hus darial, tut speredek, tut poelek, tut kap d'orbe an traoù, tout, an eus un ban rein war arial, war are vinorel, ar pez n'en ket c'hoant de ve. De la rade, ma on met penaos ya poelek, arial a vo di boel. Welrez, c'est une zone a pez a zo tremenet un tambien partout a gwire a mam straz o digwe gar mehadi de la rade a botret a oasanset be an poelek, be an speredek, be pon kad o pern tu mor, hag a mehet a chome an traoalde. Penaos darn dionte, darn deus are a oa benelour, ma psran o deus lar de rede had roi talvoudegez d'ar pez a ra mehet. A darnal neus lar, met tout ar pez ave lar, gar botret zo fos pen da ben. An draz ave kavet gar rezu, an draz ave kavet un tambien partout, mam eus mod, de la rade ar zel ane are a zo ban tugonit war ar strolajou minorel, ave war l'er ebarzet pen tud a minorelejou, ma peusron, a jonj rein, ya mezo mossa, nim zo tud gwen, nim nom ke fin, darn al arroze, pe darnal a hadroio talvoudegez d'andraz de la rade, tud gwen, ok, mais tud tost ben fin deus un natur, a tost deus doué en ur certain mod, quoi, ma psron. Se vo ur mod de hadroi talvoudegez d'ar pez a zo bet disprizet. A peseur liom neuze, pre an ense, a labourze, ar studiouze, a prezegennou ar prezident Macron. Ma ya, setu, an enzo hir, ma peusron. Amzar zo. Bon, made. Neuzen, goude bit labour doar minorelejou, meus justoir gwelet a oa an traoù hivel, hag an traoù hivel, komz eus deus ar strolad ou a zo ban tugonit, me an tugonit zo liom eus ar stadou.
ma person, za stadu. C'est-tu, on roule, mais Peter zo cause avait ken krau levé son arstado war a minorer les jou. A penons et tremen entrau. Petra dremen. A gaza on hadde den tambien de vreiz. Hag meus gwelet la avreton a oa techet de penons de goms de arstad. De aza pour la ran avreton, ne ket avreton, mais en emzao. En emzao, barz i vod de sturm, an sturm a henep d'ar stad, barz ar sturmou kalet, a zo begret, evit diskouet d'ar stad, nim oam ket damman vit farsal, nim oa tut kadarn a oa prez da enebi, ma pestran. Setu bezobedze a stum d'ober, a bezobedie penons levezon deus ar stadou, enfin, deus ar stad hal, la kom, war ar stourmerien e breiz. Pes ur mod, resis. Penons meur a stum, da skouer pouez ar yez. Sans ce tomman ar vroad hal a zo diazet nemet ken war ar youl, war ar fet de gad ar c'hoant devant galot. Mais ingwerion e peuvent zellet deus ar pez a zo begret gant tout dans tre des républiques a bouez bras a oa ar yez, ar galak. Be oa sort communien en dro d'ar galak. Al liam metre an ol du. Setu, ouspen vid al liam political, oa ul liam mal, hag a oa ar yez. A pezel... Al liam speredal en ur mod. E plas a religion a oa bet diskaret penons nantek vet kant vet lakom. Eus kler, e plas a religion, plas a roue, oa liam speredal ze. L'ar fenket oa a yez ba plas a religion. De me jonge a pez a oa ba plas a religion oa kentor tout ar prezek en dro da... penons gwirioù mabden, ar gevrat sokial, ar stad, al liam etre ar stad, a tout ar geodedour, tout da citoyen, ma pesron. Bezo tout ur preder republikan, ma pesron, hag an laike lezie, tout ez ur preder hag an eus un tambien kemeret plas a religion. Nan la refen kent ar vekomz eus ar yez, e oa un dra kazi kenel, kazi ethnical, ma psron. De la rade, un dra hag vod tout ar c'halloet, me evit bod ne tout oaret, laket un dut de ve an galloet, laket un dut de ziski ar galak. A ze zo begret en ur mod kalet, goudrer an dra. De la rade, a dalag an dispar gal, zo bet jonget oa a bouez de dundut koze al galak, a galak nemet ken. Neket galak a yezual, non, galak nemet ken. A galek Paris suspen. A galak Paris, galak bourrigen Paris. Se zo bet jonget a dalag an dispar, mais an dispar ne oa ke kran war, ma psan an disparerien, oa ke kran war ou galot evit be an kap de redi un dut d'ober. Hag an tre de republik na ye, a zo deut ben de redi un dut de goze al galak. Hag o vech laka toun dut de goze al galak, pe fin toun traouzez o digouet un tambien simples, a zo bedi laka pa pen un dut a oa ar galak ar yez vrav a oa barbet. O miez e ar yez vrav, setu ar pez a vigelard. O miez e ar yez a zigas a sklerigen da rial. O miez e yez vrankis. Setu ar pez a zo bet laka pa pen un dut. Anazen, an emzao, an eus laket kalz a bouez war a brezon. War a brezon, ne met ken, goud war a rer, ve koze lié galo ba reter breiz, ba nanteur deus breiz. Mais ar galo a oa tostre deus brezon, ave kalz vretonet, gomzan ket deus emzaver, meg vit kalz a vretonet, ar galo hag ar galog a oa tampedam ma meustra. Setu, ne oa ket da enebiez. Ar galo a tostre deus ar galek. Ar galo a zo tostre deus ar galek pugur ur yez oil ma pson, bezo ur bern yez ou oil ave kozet ba hantournons vrans, ar galo, a pikar, a kalz real. Han Paris, han bourrigen Paris a zo deut devian ar galek, de la rede ur yez stad.
Mais il y a à Gallo, on est que de devait au stade, à deux mêmes familles, Jésus, vers la Galak à Karlsruhe. C'est une emzaverien, hin de jonge, rede enebi au Jezal, us Galak. Pugur feldam ben fin don ben dor am Amstra vel a hallout de la radeka der stad penons don devion dizalch adnesen kad uriez a henebo us argalak a uriez avo a live gan argalak a so ko so bil gret or bern labor war ariez ihan a war pez a war voyen dober gariez de la rade l'eneges trop so bil bern leveiller et train d'ouvrir là et in brezon. A pouez la ket var an doare da skrivama dive, divazi, tout. Ja, penons bar vrans, penons so bil la kalz bouez d'ar galk, mais ar galk reis. Ar galk reis skrivet a gant tro. Zodnai, mais bon, PH ou TH, sort trop, nous deux tom sterbet in gwirione, mais bon, mossement a redebet da vugal vi en disquize bar skol da la goain bin a go mar so bet c'hoaz bramañ de me jonge on tom ne betor vidrog a reiskrive a re an disparti etre en dut evit tutade evit mon ban embregerej de la bourt. A c'est une zone en emzaverien o deus rot kalz bouezier da reiskrivan. A bezobet tabutou en dro da reiskrive. C'est une zone weller penons, mais c'est so classe elles étaient gwell partout barbid lem m'avait tout a gevebet gwask da vebet trevaden da lar de bon c'est halin display que ma trasa a gir so kraum mais lem so bet tout so bet trevaden pe gwasket gon stad enebi rein, mais hat kemer rein levezon vain vel un temps vel milour ma psron hador rein trau a gezobegret ga reo dus guaskene. A gant mem zao ba breiz ne he a oa ur sort meliour deus a vroadelouriez ba brochal? Just war, ze pez a jonjan ma psron pe vegwalet ye pouez an istor, ar mod m'avait compte d'an istor, ar mod m'avait un danevel vroadel, hat kozet kalz de ze bar vrans bar marm, a mam straus a begret e breiz. Euro gant emzao, dija penons gant a re ave anvet les historiographes, ma pson a re a skrive an istor evit an duket, hat kemer a rein a mamez arguzen ou evit a c'halloed, la rein oam o tomb de Stroia hag penons a brezon yez ene a Brutus a tout ze, vel ma vigegret gant a rouanne. C'est une zone, dermad ve hat kavet traumos. A zez o koz, non laket de jonjal muur mui, barz ar pez a re ar stad c'hal, evit kompren ar pez a rem nim breton a pez a re an emza oie, a oa didenus mont devel a pez a re ar stad. Ne he, jeus var? Anan, pez neus lak a haon de labour daz de diwar ben Macron, a zo deus ar fet, oa bet skrivet demjonj e 1900 a Perugen, gant ur pot an vet Ulrich Beck, oa bet skrivet o leur penons en alamon dezigentan, tro din zoz ne war l'air egin galak, dinan an tit La Société du Risque. Hag ebarz a leurze, ar pot, a lare, ar pez ara a hevredigejou e a risk. Peve ur risk boutin, neuzen eve liamet un dut ebarz ar gevredigez. A roire skouer ar broadou, lare ar pez a neus laket un dut de gard ur zantimant broadel, e ar fet de vian robor a brezel, de dudel. A brezel kanla, a neus gret et trikrochedou, ar zozon hag a c'halloet. Pugur oain enebet pat pel, setu e oain in risk, a c'halloet oa in risk de vean lachet gant zozon, hag a zozon de vean lachet gant galloet, setu ze zoupet da bouez braz. Anezen, lare Ulrich Beck, brama, nekeze e a risk ken
neket a real talkichen, neket a stadal talkichen. A pezar a risk vraiment, et penaos tout a risklou écologol, a zo risklou liamet douz penaos ar fet de zistruj a c'hoaj ou baz Amazonia, risklou liamet douz an armou de zistruj o bern tut, risklou liamet douz an embregerejou braz, risklou liamet douz an nucléel, risklou liamet, enfin, bon, comprenez un peu, risklou bedel a lak neuzen tamatam ar gevredigez devean ar gevredigez bedel. C'est-tu ar pez a lare. Mais lare, ze zoet kalz war rok dija, neuzen skrivere e c'hwer a peruken, kalz war rok dija e barz ar gevredigez e mesken dut, mais pas ket metsa e mesk ar stadou hag an den ezavadurioù stadel, lare a zo kalz labour d'ober. A lare et bro France, là, comme je de ne bet tre en phrasen, spécialement, c'est ce tom là, bordeaux. Blam de beer, je vais spécialement de bro France. Blam de bit, ne gaf que dit roe displegadorio, mais je me l'arrêt, ma ve fait da halowet pe zavon, zelle des amilour, pe drohon au baro à l'art. Penons patron moal a zo evit ar stad broat, patron moal a zo evit ar stad broat, patron moal a zo had la raze penon pezel on dionte bar milo. Setu evitant a halloed a wabit stumut pendaben gant ar stad broat hag oa sterde pelad de ze. Me bramañ, neuzen, hom non gad gant un drabenag a neket de risk ken, a risk le ar pez a helfe digweo. On fait zigouef et on rabenag, on fait, mais gant a Covid et digouet en trau. N'est que de risque ken, mais ur gwirvout, ma personne, ur gwirvout bedel. An evek e gwelet. An evek e gwelet. An evek e gwelet gant an daoulag diomni. An eket den on a lamant pe un estrangeour benag, auton da helbou biarvro. A emom barz ur risk, a zo pepler hag enebler. Sais-tu, pepler hag enebler, mais a zo digouet. Sais-tu, me joujet, gwellomta, neuzen, peusord effet un o andraz, ar chañchamanze, dostage oa ar werion e gant Ulrich Beck, a dostage neuzen bar France, et deut an dut devean kalz ne beut ur broadelo revidero. Sais-tu, ar pred ar meusbet. Hag am chom, me yamme penaos an de studielze. Penaos an de vel an dra. Hag am jonge, gwellom ar pez a lar an an ezo an nuel bar stad, an ini a zo e pen ar stad, da larade a prezident. Hag am jonge, an de studiel, ar pez an eus laret e dovil ugen, de larade a blag, bon, Covid naonteg velar, mais ingwerion e dovil naonteg ne oa ken on gad ba Europe a Covid zon on gad ba Europe e dovil ugen. Setu, eus choajet labour doar tout prezegen ou Emmanuel Macron ban télé et dovil ugen. Neus ket kemet, no gwech neus komzet, mais tout dut an eus jonge deus a pez neus lard, nous sommes en guerre, tout dut neus jonge penaos a vije an dut o vont naza penaos mel divel dirag an télé de chilau pez a oa de lard. C'est me jonge az tal var boan labour doar a prezegen nouze, pugur o deus talvoudegez. Zo prezegen oa zo bet chilau et kalz talvoudegez o deus. An eus petra neus gret neuzen fas da Covid, dostage an eus bet ur zel ma persoan evel malare Ulrich Beck, ur zel bedel o lar da haloet, ar pez a dremen amant, neket un dra deus brohal, ar pez a dremen amant, a zo un dra deus ar bed a bez, hag a ham neuzen nim de gad ken gret gant arial, de gen labour gant tout arial, dostage e ze neus gret, pe dostage e wet kentor treusek ar vroade louriez. An neuze. An neuze. Ar vez studi et piz an traoù spen, gant penaos meiziant ur poelad o sel deus pepker a tout. Ya, am eus ket dechu c'hoaz o labour de warze. Neuzen, penaos hag ouspenze zo un denal an eus labour, fin meur a zenal, mais unan a zo an veut Demon Mayafr an eus labour ie oa prezegen ou Emmanuel Macron. Mais en ar labour war hir dermen
boe Deauville Seitek de la Euro wie bit président bitek Deauville un war nugen. C'est une labour doar pevar là hewalare Emile Macron ne que Emmanuel Macron ne que de 2000 République. Emmanuel Macron ne que Goudran, donnera de Émile Masson à Miskerang en Emmanuel Macron. C'est-tu. Emmanuel Macron n'est que broadé leur néant, henso européo. A disquer azé. Studier nes après égenu, a disquer a penos n'est que broadé leur, cantor au causel de zone Europe. Européo, ma personne. Mais n'est que zé à gant. De l'arrêt et Deauville Hugen, et wel juste et comme un temps de Europe. Et wel juste et comme un temps de sa Hengrid. Mais comme sera dreistol de a Hallowed. Comme sera dreistol de interest a Hallowed. De belli arvrans, de otrone arvrans, de arfed en us arvrans de vion disalch. Comme sera de urbain trau. An a lakad a goste, ma pesron, eurok, hag a zo deut deviant penos pouezus braz évitant, évitant, un urgenjal blijosé d'un dut hag veo chilau, mais lakarar pouez, war trau hag a zo pendaben ar patron broadelo. Pesser trau das kwe. C'est-tu. Juste un dra euroglard pesser trau, kouskoude et talch laret amant hene broadelo. Hag e pad ar prezegen ou ara, là, amant a heneb de ravroa de louriez. De l'arde heon a zo sanset bean brogarour, hag européo, mais heneb broa de lo. Neus un pesor trau a hat kaver. Eurog mon peller rank an lard ne felke din lard avait fait a mames prezek, a mames giriou, a mames mod de vel gant Emmanuel Macron a gant Marine Le Pen. Neket a même smod de vel un trau. Peu golzeon deus broa de louriez, ne gozeon que deus broa de louriez en tudiou pelle. A zezo an dra a rank an resissad rog mon bar menudou. Pugur barza a broiou dizalch, l'air m'avait stadou ma personne dizalch, avait penons l'art la avroa de louriez, et tra a minorer les joues, à glace dont devait en dizalrier, puis tra en tudiupel, à mat pelzo. C'est tu pétaille à vroie des louriers. À gandarnora, c'est des un dut, bar vrance, à jonge, à vroie des louriers, ah ya, à vroie des louriens de ce gorsica, du stuve et jonge à gorsis, puis nous un Rassemblement National. C'est tu pes tab à peine un dut. Ya, mais, n'est que guir. N'est que guir, ma personne, pugur ar vroa de louriez avec kad ar muian bar bet, e broa de louriez ar stadou broat. Mais ar vroa de louriez ze, hag zo bet studiet gant un den an vet Michael Billig, skriven neus o leur an vet banal nationalism, skriven neus a leur ze 1960 a perugen dem jonge, hag bet troet egalak e Deauville Nantek. De la rade zo bet kal zamzer evit ma fe troet egalak, a war golo a l'er, zo bet laket banielou gal? Non, banielou amerikan. Pez gavon didenus, pugur kom zera deus broa de louriez a stadou broat. Mais de me jonge bar vrans o stad vroat, ye pirag neus ket bet laket banielou deus brohal. Peu pa ebet din bonne d'aleurs, ez gavon didenus. Bref, evel malar penons Michael Billig, a vroa de louriez avec kad a muian barbed e broa de louriez ar stadou broat, mais lara e ur vroa de louriez banal egalak, pe boutin e brezonek, de la rade aver ken custum de velnean, ken custum de glennean, ken non ar inter que kon ken. Da la rede e vezon ni maget bum gant ur sort broa de louriez hep nim rente kon. Exactement, ze naie. E peser mod ne he, peser doare resis. Banielou hag ave kad partout, logoiou hag ave partout, giriou vel ni, pioué ni. Amant, petre, amant, hag ur bern trao, l'air m'avait causé deus hag evredigez hal, hag evredigez al amant, evel m'avait fait ar evredigezhou, trochet e kombodou bien, godrez vel a pojou formage gwen, a za godrez, vel m'avait fait mos, mais ne que mos
mo a gevredigez in gwirionne. A gevredigezhou nin ket trochet gant a herzou ar stadoù a drochne. Hag ar stadoù a lak ba pen un dut boe ein bien tout boe ein même eus rog hefein d'ar skol ave lak ba pen un dut hein deus stad man had. Me veke l'ar stad, la ave broat man broat. Ze ve disket da vugale ba o familloù dija. Puker a familloù zo bet disket ze de rog. An tado hag ar mamou a lak ze ba pen un dut. A war l'er bar skol vam ave lak ze ba pen un dut. A war l'er bar skol kentan derez. Pez laran, ne ket dijinet, bezo psikologo yon, an eus labour war ze, hag ziskwe penons avec avet broadelouriez, e mesk a vugale vien bar vrans, pe ba breizveur, avec avet broadelouriez, dija ba pen a vugale. Ne waron ket petrae, ne komprenon ket, me gout rein a galoet. En ur c'hof, memes, a psikologo, il y a des anton a broadelouriez, hag a ra en ur mod ners assurentes. Exactement, digas a rassurente de ze a de me jonge e ze a pez poezusan. De la rade ve liam ba kalon ar vugale etre ou mam hag ou mam vro. Fen tu zep penaos eus kleve da ze ur stourm o patriot ma pson de ze vrans hag el are agar ou mam vroie. Mais ze zo bet lakat, ze ave c'hoaz, bramañ, lakat ba pen ar vugale. Liam etre ar famille hag ar vroat. Hag neuzeun ar vugale, hag zeus bet lakat an draz de ba o c'halon, ba zo speer da tout ze, peuteiñ de ve an tud gour, n'enke kemet ne jonjon ke mos ken, mais ez zo ken don nene, ken dustu eve tag mod pevod ou broat, a ze an tolde. C'est un tolde. A neuhe pa vez skrivet da skouer gant Ernest Renan, la nation est un plébiscite de tous les jours. Arrêtez, ne ket ze etan mebet, ne joarzon ket bemde, bout gal, amerikan, breton, pe me werme, André zo ave san ket don en ur c'horfou hag en ur speret bien tout a ne ket ur joaz a fet kousti an segurion. Dres. A plébiscite de tous les jours, ze formulen a zo 1000 brudet deus Ernest Renan, a ze larfen en théorie. Mais vel ma lare un an benag, peu vin braz me hei de veve ben théorie, pugur en ave perfet tout treu. An ze en théorie. Mais Ernest Renan barze ben ze war deus igenton ze war brezegen an agret dirag kamon député, mais la a traoa lié hag ave an kouet. Lara andral, a zo tos sort d'em jonge deus ur wirionne, Lara ret ankoad an istor, ret memes kont an gevier d'un dut evit zevel ar vroat. Lara l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont au fondement des nations. De la rade, ya comme ze dve deus plébiscite de tous les jours, mais là que dve ie are a zo bet ma peusroan are a zo bet e barzet e barzer stad broad, là que vain da ankoat ou istor. Là que vain da ankoat ourier, iez, gret ve o bern trao, car ma vije que gret an draze, o dije jonge penons in bet a loupe deus igentan, zo bet gret brezelio, zo bet lahatut, zo bet gret sponteras, zo bet gret o bern trao, evit lakanet de ve an bar jeu, bar stad broad. Sais-tu, non, vel malaz, neus ket deus a plébiscite de tous les jours, pe bezo un tam, mais neket troar evit kroui ur stad broad, emso deus zank don trao ba pen un dut. Et dans même temps, peller, prezegenou Emmanuel Macron, n'est que 2000 maçons, je sais pas. Nous bar prezegenou diba ou ar chovid, var zeban inus chinchet et zarfpoen. Sais-tu, chincheneus et zarfpoen, pouezet kalz war a galeges, ma helfen l'air, a galeges, a fait devait en gal, pouezeneus kalz war ze, kinver danve, kinver stum, kinver danve, la com halan rai ne bet squeriou, ma peusroan.
droit gran jasqueriu rancon lar droit dramena kedal. Laren de Mike la Avroy des Louriès ne voit que Broy des Louriès penons Marine Le Pen voit que Broy des Louriès en tu diou mais ce que l'art pete wa Avroy des Louriès c'est tu meur à dermena du raso toute théorique la brau à tout mais à me diazer et me freder kentor war trop plus truc also bet déjà a wabet gwalet pelzo gant Max Weber a fentuzet pugur den bet a vene Max Weber a zo 1000 brutet, mais e bagen ou doar ben a vroa de louriez ne vain ket meneget. Max Weber, sociologour, ya, c'est systemou a tout. Un an de stadou diaze a sociologiez. A neuzen lara ez eus penons evel diaze ou a vroa de louriez, ez eus a zantimon a gumuniez, ez eus a penons a sorte orgueil, m'absron, à Gézus, une passion de puissance. C'est tu que Argiriou avait impliqué de gantan. Enfin, et on écrivait une allemande, mais même zlen non et in galak. A Gerblave joue Hunter Con et ce bit Euler, also bet skrivet gant do sociologour gal, diwar ben a vroa de louriez gal, a neus ket kalz a studiou diwar ben a vroa de louriez gal. Zouez usei, ne betre. A remañ a oa an vet Michla a Thomas, hag hign o deus labour doar vroa de louriez gal, en ur lard a vroa de louriez gal, a zo diazet war trizra, mais es plus truc, hein, pas es théorique, es plus truc, argentimon a gumuniez, penons a loch, hag ar fet de garde a c'hoant de vean penons war ar belip e an otroniez. Même strau vid apes a oabelard gant Weber, a hin no deus ket meneget Weber. Bon, bref, c'est une même diazet me en klaskou e bars prezegen ou penons Macron, meus diazet ne, war vid pizazel de zon danve, war an triz raze. Hag meus kaven neuzen ur bern trao e l'er malare neuzen a lake an dut de vean izili ar memes kevrediges tout izili neuzen a vrans ur bern trao ie war a loch penons lare galram kaout loch gleram ma meus kaout loch de vean francigen ni francigen a tout ze neuzen bewa trao mosa a neuzen o bern trao ie war ar fet war ret d'ar vrans don endro de vean dizalr euro go boueze kalz war an op a bramañ gombs enfin e dovil ugen bouez kalz war ar fet rang a France kad belik bean dizalr de arial. C'est-tu zouezus penons en Europe n'est que ken poezus ken a zouezus ie penons ar bedal a zo un danger. Ar bedal a zo un danger. A ze zo tostoir neuzen deus un tu du pelan. Pe so drôle même strap ez a gontes pa pour ne change penons van trao en tout la michouzo a France a fait les matredai bout de 10 alarm mais oa ket ur vaccine o ton deus ar France gant Sanofi tu ben ar skontourien deus evel unan padal ar zoz on voit deux ben d'ober en américain dat a oa deux ben d'ober ive ne oa tan masque bet obliget goulen prenant masque ou force pegemen di gant China da gas an eo dre garnij an hospital ne voen ket pres da zigemer tout an dud a oa klan a padal, pa oe tris an trao, e lavar ez diom barz ar prezegenou e ve kavet ur zantimant broadelour kreo ar c'hoa gant Emmanuel Macron. Ya, hag e penons er penkentan e miz Meurs, miz Ebrel de Vilhugen, lare ni me a re welan bar bet et kever mezegiez, et kever en klaskou Bro pasteur. Sais-tu, ni me a re welan deus ar bet, a evel just on no vaccinou eurok tout da real. Pe had lennet ze war le ya ve mousrouers un tam. A neus un divetor bar bla, chombenon bar bla veus dovil ugen, ne meus studier nemet ze, vor choa, j'aime absent vi kad corpus, absent skler a tout, hag un tambien peller bar bla veus, n'eura nemet lard e mad ar pez on eus gret, a dermad en
ni dermad ni. De la rade un dra lerman veke gret un disparti etrer pen ou bras, ari a zo ba pen ar stad, hag a c'halloet, zera ul liam, se zo ye ur stum broadelour pen da ben ma peusroan, hag ye eve lakat toundut de gomuni, de ma mam strolat ni, setu gred on eus mat, a neuzen tout a politikerez a zo be kaset de ben gar France, a zo politikerez un tambien especial, ne que tout ar broioù o deus bet o politikerez ken kreizenet ma peusroan. A en ur larat gred on eus mat, ze signifie la ebit mat kad un treu en mode up-down, ma peusroan gant a président ba krouer, a gouarnomant, a pen ou bras, a tout ze, o rein urjou, tout un treu mameus mod partout, hag penaos o Robert Brezel, sans un pugur, meur a vech un eus komz deus Brezel, mais komz neus ie deus ur bern treu, ur bern girioù liamet ou ar Brezel se mobiliser, ur bern girioù mossa, neus un tout ze a oa mat, ervean, pugur lar on eus gret a choajou mat. Mais peuve keveriet gant broioù veler eus bet broioù efe du sort, la comenazia. Neus an heo a lar, barzer brezegan, lara, mais zellet balechal, zellet e nazia, penons ben fin, e rankon hadjeri a penons a harzou a tout ze. Ben fin, neus nen blech bet e vije begret gwellor vibar vrans. A kouskoude, pe zella ie baz en Europe, pe zo broioù, a zo bet effet du sort, vel en Allemagne. L'air zo bet rot kalsmur a vrankis da landers, ma peusroan, Keita par vance, tout treu a mosse vel ur biramiden, men an gred on eus mat. Petra zo koz var da veno, eus var an eus chanchet Emmanuel Macron e zoare dinim jonj al varze. On den a oa be kiniget hag nim ginig eve doare ar bed neve a en ar bed kouz, ar politiker yaouang, neve, disin val kren deus tout da regouz, unan sanset bedelour, digor var ar bed, européan, hag a deux d'ober prezegennou ken broadelour en ur mod hag a chanchet e zoare da dinim jonjal, de beramzer ouz pen. Petra zo koz, jonj det? Ne waran ket hag eus chanchet doare den em jonjal. Ne waran ket ar pez a jonj. Goudran ar pez a lar. Hag ar pez a lar da re ave chilaou, hag a re ave chilaou a voto war l'er. Setu de me jonj, ma neus chanchet e vod de gomz, e pugur neus jonjet a waret laret ze d'an dut evit freal zinei. A ze a hatkaz d'ar pez a laren de maik diwar ben ar vroadelouriez hal hag eve zanket don e pen an dut a dalago ou buga leech hag ave liamet ouz ar surente. An dut peuvent un taget gant ur c'hlevet mosse kevrenus mysterious ma peusroan a neus em surente. A de me jonj an eus klasket freal zine, digas surente de en ur gozeal de strau a refe vade. De me jonj an eus gret ton de ma peusroan en ur implich ar stumse de gozeal. Me ar pez a jonj heon de vad ne war anket. Hag an drahen eus marget ar vroadelouriez ba brochal da heul? Ster de ni lar da gin eus marget an draze ar vroadelouriez, me ar vroadelouriez de me jonj a zo kentor hon war gwech bar vrans. Un dreik meus hon de respondez un dreik meus hon de lar die e a fet ne vije ket bet kozet deus ar bet gant an pe neubetre, a pez an eus lar a diwar ben ar bet e bon rede ma meustra gouarezi en Afrik, bon, ram de gouarezine, a trao mossa, quoi. An trevadennoù kouz. Ya, hag a pez a zo zouezus, e penon zo bet laret ze gantan, lar neus ye rede dar vaccin be an bedel,
mais ingwerione ar vrans, a hen ihan, o deus empichet ar vaccin de vean bedel, pugur pe oabet goulet gant bro indes pelzo, a oabet goulet gant bro indes a Su-Afrika avait fait l'homet ar penons a brevet war a vaccin, evit ma helfe a vaccin, be penons implichet gant tout dut, a produit gant tout dut, avance neus la nan. Pat pel hag ben fin en eus lâret ya, mais pat pel en eus lâret non. Hag an dral hag zo pouezus braz ar vaccin a oa sanset be an prennet gant an dra, oa an vet Covax, hag oa an dra hag oa sanset be an sort central d'achat, ma peus roan evit ar bet a bez, hag an ije war l'er dasparzet a vaccinou, dans nol broioù, evit ma vefe ket broioù en efe ur bern vaccinou ar ewal no dije ket pe nebeut tre. Me penons a vrans neus ket prenet a vaccinou digant a Covax. A tout a broioù pinvik en eus gret a mamestra, de l'arder Covax a zo non gavet heb vaccinou. Hag a broioù pau, a zo non gavet heb vaccinou. A setu penons en Haiti, penons neus ket bet dene bet a zo bet vaccinet, e en Afrika neus ket bet met daoud regant deus un dut, a koulskoude zeus bet laret o vech pezioù redet a vaccin bedel. Setu, nebetre zo bet komzet deus a rengret ma peus an bedel, bar fejou, az neus ket bet gret man bet koulz laret, a bramañ an respont d'ar goul, penons dostagi e kresket ar vroa delouriez. Me gafti, man a penons ar vroa delouriez a chom bar vrans dermat. Dermat ez eus deus ar vroa delouriez hag ave neus un disket ave lakep a pen un dut boeien bin, ze an diaze. Me vel just modal ve gwagennou ma peus ran. A de me jomj om bar zor wagen an ran emet kreski e a boe 1909 a perugen lakom. Boe ar mare ma peus ran a oa bet diskaret moger verlin. Ar mare ma oa an a kompranet un dut oa penons ur bed nemet ken, naleket ur stad kad ur politikerez ekonomikel ihan, red oa dei de helkont deus ar real, a boe zo deus ar bedeladur, a boe deus tout ze ma peus ran, man ar vroa delouriez hal o kreski. Be oa bet ur mare le ma oa bet un tambien fall ar jeu ganti de la rade, goude me eiz a triugen, blavejou deg a triugen, a ze oa bet fall ar jeu un tamm. Pe gwir oa yac'h an ekonomi ez d'ar poent ze. Setu. Ma reste a liam metre a fet bout dia sur, a fet amzer da zon ekonomi ez a tout a broa delouriez, a e veler mod a splant gant ar Covid e oa dia sur an traoù ba brochal. Industrie ez ebet, skiantour ebet evit sevel ur vaccin, inoaz emañ ar vro en ur mod. Setu. Hag penons neus un adaleg 1909 a perugen a boe 1903 a perugen dija pe na klasket Jacques Delors penons kad ur politikerez ekonomikel evit a vrans pe na klasket Jacques Delors dirant gant a politikerez ekonomikel a oa bet kaset a daleg 1901 a perugen. Az heon a lar, men nek posup kad ur politikerez hadlans an ekonomiz bar vrans, eb de helkont deus ar peurez deus an Europe. Jacques Delors n'a l'air de 1903 à Pérugen. C'est tu as a penubras, ma personne, ou de ce comprendre, bah France, ne voit que ken disalarse à Arstad. 1909 à Pérugen, ur marial, diskaren moger Verlin, ur bed nemet ken, bedeladur. A gada lagar ar marsa, a zeus bet kozet kalz, de zondra a oa de devean tambien has-been rok, e a République. A daleg 1909 a Pérugen, zo bet kozet kalz deus République. Mais a draun deus République, petra oa. Parce que dostage oa tu do klask laka de roue bar vrans. On a den oa ket. Petra vije laka da draun da République, in gwerionne a oa kalz ar vroa delouriez.
Hag zo bet neus un emgleuioù etre republikan deus un tu diou, a republikan deus un tu klei, a daleg ar mars, hag o deus neus un boutet evit ma ve fe penaos kelennet an danevel vroadel bar skol, evit ma ve fe neus un komzet mur deus ar vro, deus evit ma ve fe neus un hadlakat an trilioù partout, e ve fe kan da la Marseillaise, a tout ze zo kroget az. Hag ur mar zo bet a bouez brazier e dovil seitek, l'er zo bet kozet kalz deus ar vroat evit an dilenadegou penons an dilenadegou penons vid a président a République. An eus un bramañ velom penons ya Emmanuel Macron an eus komzet deus harzou, an eus komzet deus ar vroat a tout ze de vare a c'hovid. Hag-eñ vich ebe moen da ober modal ben fin, ur vech tapet abid ar prezident, ur vech bet digemeret ar palechou a laouret ar Republik, peus a re a jom ive. Ur vech bet da eskortet gant ar gward republikan var gezek penonj gwiskamanchou brav a laouret a tout. Hag-eñ zo moen don den la on dra ben a gal ben ar fin. Hag-eñ verket lonket gant ar sistem. Star de respond d'ar goulenze, pugur ya en ur mod ha l'er jonjal, ya o vech tapet bar zor galot hag a zo bet stumet boet pel zo, a zan na lerket... Tout an ar wechioù, spen. Pos ube. Lakom ne ve fekit. Lakom helfe un den en em zeubi de ze. N'allons que répondre d'ar goulen evit gwir, krediran vel just ver merket gant ze, gant ar palej, oa tout ze, de me jonj zo an dra lié ne feus ket meneget e pouez ar melestradur. Ar melestradur hag zo amman boet der mad gant ar spiret kreizen ar spiret broadel, boe pel zo, ze zo ar pez mécanique. C'est ha ie a du gant ar pez ou pouez la. Mais la com avait fait, voyez, dans ils ont pen ar jeu, en em zeubi de stoutze. Dostage, en nije galet, lara d'un drabenag, disevel da chalout, disevel. De lara de, ba place freal zine, a lara de, pez oa ouspenze, pez oa zonai, pe lara am de geri a harzou, d'ar marsa, et on dut a oa en tuon deus Europe, a nou lenke ka tu d'auton deus en Europe, pugur oa kreñ a penot a rovid ban Europe. Setu geri a harzou, ze oa kentor ur skeudenn ma peus oan, vilar d'an dut, het devez an gwarezet, de geri a harzou. Neus ket l'ar harzou ar Vrans, ma meustra, ne kedet bet gaze, mais ze oa ur skeudenn ma peus oan evit freal zien dut. A digas neus un komzou broadelour, a oa ie freal zin dut. Mais dostage nije ke galet kad un divizal, ur prezegal. Iginom, l'ar nije mankereom masklou lakom. Ba plas l'aret pugur neus l'ar tout tra oamad. Gal nije l'aret mankereom masklou ne oam ke prest. Zezo bet l'ar ba broioù ne oam ke prest, setu alier an hanor d'ober masklou ou han. Zevo narwez deus a rengret a zo etreom. Me gafti en dut nije l'ar ma him zo kalon. War anket, pin nije l'ar d'an dut, ma him zo zonai. War anket, penaos nije l'ar, petra nije l'ar d'an dut. Me katout a ministrou o l'ar a masklou neus ervijon devan ebet, a war l'air redi an dut de gant masklou, evel just an dut neus c'hwerzet pe a zo bet enervet. Ma nije l'art gwelleret vaccinou a vo gret, hag glaskin evel just kad vaccinou evit a Vrancijen, pugur an prezident a Vrans. Me kad vaccinou et ken evit a c'hallout a zo direiz, e ken veur reizdet, me ie ne dalveket, pugur ma ne ve vaccinet nemet darn deus un dut barbet, a vaccine a hat krogo. Setu kalz gweller vefe dam, non glet,
gant ar stadual, a kad ur gwir politikerez bedel, evit ma vefe vaccinu partout. Ma nigelaret, petra nigelaret un dut. War an ket. Ma trese un dut nigelaret, mais ya, dispare a pezalar, un himzo, un visionnaire, pe nigelaret, mais himzo zo nai, ni ma fel dam be an vaccine de gent. War an ket. Mais moyen vi jebet d'or modal. Moyen vi jebet. Ah, franchement, zorat ou classe contat, pe roué, et pen arvro. Kont eus dom d'ar maik penons eus gwagenou. Gant ar vroadelou riez, a vechou uel, a vechou izel. Gant ur sentiment sur entes, pe 10 urentes a yad a heul. Kont eus dom ive, penons a vechou ive, ar vroadelou riez ba breiz, ur son meliour deus an an ve kavet war brochal. Hag yon vo levezon bennak deus peso c'hoarvioù ou brema ba brochal var ar vroadelou riez ba breiz peget. Hag yon vo gwarnoc'h da skouer ar vroadelou riez per sentiment breton normand. Hag yon vo kresket penons e velez an traoute. Koudrez a sociologurien a zo barak tre evit faziant pe gomson de son amzer de zone. C'est-tu an amzer de zone hag ar perak nom ke barak tre evit ze. Kentor evit ar penons. Da la rade galran komz un tamm deus ar pez a wellan bremañ, mais gout a pez a dremen en amzer de zone zo diez. A neuhe petra velez mar emañ. Petra velan ba marm. Gwelleran un dra a zo penons. A du pendaben gant ar pez a lar Ulrich Beck de lar ade, barzar gevredigez. Zo ur sentiment krañ liammet ouz an ekologiez. Ze zo krañ, tout kevredigez breiz, a ze ar preder kentan, a vretonet a zo prederiet de zigent tout gant an endro. Ze an dra gent tout. Hag pevelar zel ba lehel ba ar vrans, neket a preder kentan. Ba lehel a vekavet ar surente, pe vekavet an dilabro a trevese, pas ba breiz. Ba breiz an ekologiez an endro. Ze zo dinu. Ze zo ur chañchamon hag an draze un no levezon, penons. Peuseur levezon, ze nie non kap de la. Un dra ve gweladie penons, mais bon, ze ne keneve, ze zo an emglevioù ave kever politikers, mais an emrenourien an UDB, hag zo yo wanket, hardi, pek an UDB zo yo wanket, a pen ou braz, a zo tudiom bremañ, a zo penons skoa gant an ekologourien. Setu ze ie an no zurwar levezon war ar mod de gompren breiz. Hag zurwar war ar mod de stourm war ar palioù, de mjonj. Ze a ijin, gwellerez ben fin ran tamm pronostik deus di, me ol har ner afen ket. Ijin ran an oze an levezon. A deus un tual, bar gevredigez, veler e breiz, evel ba lehel, un dra o chañch de la rade an tudioù pellan o kreski. Penons jonj feus deus a bonnedouru, are an a stourm, komz ran deus bonnedouru penons dovil trizek. Be oa betut e breiz o stourm, hag an dut a oa, bon, ze oa kompliket un tamm, stourm a bonnedouru, mais ze oa kalz, ma peus c'hoant, evit diven a labour bar industri an agrobouet, ma peus c'hoant. Hag, bon, ze ar stourm se a zo bet un tamm bien diskard gant ar mediaou deus lard, se de poujadist, tout ze, pe Jean-Luc Mélenchon an a lard, voilà, ils obéissent à leur maître, tout ze, pug oa patron di e barjeur. Setu ar stourm se neus ket padet, war ar zo bet a penons a giletennou melen, bar vrans a bez, a ze neus padet, padet. Hag a vije kavet tut, hag a lare a yom squeeze, nim tut pou, a yom squeeze gant ar mon ma vegret ar politik, goul ram kan mur a demokratelez, goul ren kan mur demokratelez, mur a wirioù, mur a ran fin tra masa, hag ar stourm se a zo bet enebet outan gant ar gallout en ar mod kaletri, mouget hardi. Gant ar mediaou ive. Gant ar mediaou ie, gret gwap, a bramañ un ongaer gant tut hag a vot kalz nebetor.
kalz de betor, hag ave techet devant murmi, tresk an tudiou pellan. Hag a re a hat tresk an tudiou pellan, e kentor an dut paour, ma pesoan, hag a re yom. Hag o deus disfi deus an demokratel. Setu, l'art doa bet vid an dilen adegou ran vro, a vije bet penaos a Rassemblement National na e kent an ebreiz, bon ze oa ar fazi deus an enzavadurioù zontadurioù, me a rabat jonjal a la an neus force pete. Mamstra na ingret penaos en klaskou, a ma na in lard ze pugur zo betut o lard ze de. Bon, ne ket tremen en mossa, mais signifi era mamstra man an tudiou pell o kreski ebreiz. Man eus ket kerz d'an tro e matras pugur ne eus ket be fellet un dut mont de voti vid en dilen adegou ran vro, mais matras evel imze vid en dilen adegou prezident. Setu e helfem non gad ebreiz gant un enebadur ma peus ran etre deus un tu tut disket, disk braz memes, ekologour hag emrenour hag o klask neus un kador zel ye bedelour, lan a gengred bed ala tout ze, a deus un tuel tut hag ave fe neus un heneb ar sistem hag o himplij an tudiou pellan, an eren ma psran, evit ya klas tori ar sistem. Galrefe be an drabenak un mosse, mais bo peut an daou duze zo kreski bremañ. A da zantimant dite, don en amzer da zon, gevredigez ebreiz ive, ben ar fin evel ba pepler brochal hag Europa gant inizi e nezenou un tamm a zioù hag a glei. Ah ya, me gafti penaos zo an drabenak a zo anvet spered al lec'h. Spered al lec'h. Ze oa bet, ze zo un dro lavar, l'esprit des lieux, a zo o tont deus l'esprit des lois gant Montesquieu. Ur studiad an oa begret gant ar CNRS, pel zo fin blavejou 1900 perugen, hag ziskou e penaos barz lec'h benag, a c'hall bezañ leden pe bin tout, la komz c'hartiad deus parez, a hed an amzer, cheñcher ar boblans, don a tut deus pell, tremen a kanvejou memes, hag ve dalc'het la kom voti evit da memes troladoù politikel, fin pas la kom an memes tu politikel. Da la rade, vel ma vefen dra benag, ya ur spiret lec'hel hag jomfe a hed an amzer. A megafti e breiz peus eller deus breiz, deus karten vreiz an dilen adegou, gaver ze skler e kever politikerez. De la rade a memeus lerioù drevraz a vot vid an tu klei, boe a c'haller voti, beke bramañ. Setu, ma e gwir evit a politikerez, helfet be an gwir evit trawal. De me jonj e breiz, zeus memeus tra ur sort kengred, bezeus ur sort kevredigez, pelar an sort kevredigez a fel din lard zeus ur hultur e breiz. Hultur ne ket ep ken ar yez a zonerez a tramoz, menan hultur ur zel war ar bed, ur zel war ar real, hag e michans e chomo. Matras pas, kant dregan, cheñcherei ie, cheñcherei, me chomerei en dramenak.